Kopu Donald Trump pun penkelas don ya ke Iran sya kajuk mau hadin kajeng bitar jong Trump ya ke UK halor ke isu jong ke Strait of Hormuz penlong meeting kerki kilai pau teli kiri kentaj mardor ke US nadu pas dangkat tema Israel US Persia ya ke Iran lai carngun di beruha Middle East ki balayam maham u Donald Trump ikinong US ki badon hari Irak pakin wan paino syala ka congkari ka US pad ka Israel kilapan klan ya kaceng yakun Persia ya ka Iran ha kaba kila kerwit ting ya kaceng kabule pan kaceng wat benia syapang ka kot ka kya kabala rimtam kabadon ha kanong ba teran pad kawe kaceng king kabadon hacan kane kanong ba pad kila bomru ya kawe ka karkhana sanar bane ka steel plants u Donald Trump ula berngem baka US kala pan pencot ya ke Iran hadu bahkan kelas don sya kajuk mau habaya keren bad kinong thokubor utrom ulaong baka US kala jan poi sya katong chong ka jingkut henrei uong ba pala panong palano kanega thama kan kut henrei ke Iran ru kam syam la aili kala jubab kala da kabaong to persyang ngiru ngin aisu da kabakam tenge palat lai po teli kiri kila plan pan penlong eki meeting kumno ban plipat ya ka Strait of Hormuz tengba daga jinga keren berga Iran henrei ke US kabadon kamban tidum penyang tang kendiat lengba kana galenti kala kentan mardor pana simbenta ha kana ke meeting u Prime Minister jong ka Australia u Anthony Albanese ulaong bagane gatma habda ke US pat ke Israel Persia ke Iran kam de galanti syaka jingsuk henrei kane ka thamaka ta ya ka yoga kot jong ka perthei brokawei ulong ru bagari Australia kanome simbenta ka thama henrei ka kersyan ya kane ka jingkhang Persia ya ke Iran pan bat ya gitir nuklear badru pan penduna ya gi porsipai gi jongka namar kane ka bu jingma ya kiri kiba marjan ulaong baka Iran menta kala telon bor henrei lada kanega themakan dang yai teng kan kata ya ka yoga kot jong ka perthei barokawei pad ula kan turu ya ki nong Australia pan penduna ya kajeng penon kam umpniang namar baka umpniang kala kiudor palat na kada wajing kang ya ka Strait of Hormuz u presiden joka France u Macron ulaong ba kamlong ka bosong nia pan penon kam dagi bor sipai gitup kiman pan penbor ya ka Iran ban pli ya ka Strait of Hormuz warla hadin kacing ya khot ya wer jong Donald Trump ya kiwe pat kiri pan ya snok tilang hakan ka thma pan penbor ya ka Iran pan pli ya ka Strait of Hormuz ulaong ru basipun gibru giba kersyan ya kanega san berkat pan pendon kam dagi bor sipai pan pelat ya kanega Strait of Hormuz ulaong ya kane kat ba udang lej jinglej sya South Korea pat ulaong ru badah kanega lenti kamlong ka basong nia pat kan sa simpor slam pat kanang pensniudur ya ka jinglong ka jingman jong ka perthei Macron ulaya khot ya wer pan pelat ya ka Strait of Hormuz lengba kacing ya keren ya suk kane kam de ka show ulong ngikwa ban ya keren syapang ka thma bat kacing suk ngin simkhia pan wanra ya ka syong suk syong san ha ka imlang ka salang nadu bas dang ka thma palat de ka lahai jarngut gibru ki balayap ha Middle East pat si hajar kandai spa ha Iran na kacing syak kerwit ha ka Israel bat ka US bat kumba sispa bat kumba si hajar lai spa gibru ki balayap ha Lebanon pat kat kandai ki balayap ha Israel kat ba kat laingut ki sipai jong Amerika ki balayap pat arngut ki balayap om na kacing yale bat arngut ki bayap na ki we pat ki daw ka American Embassy ka badon ha Iraq kala maham ya ki bru jong ka Amerika
Pakin mi no mardor na Irak. Namar kiken hunle no kibadon ya debat ke Iran kila temu ban hirtma yakinong Amerika kibadon ha kategori hapo ka arpu sawanta haduga sawpo pra kanta.